רומן גרי, או רומן קצב, סופר בעל שם עולמי, שרבים מאוד קוראים את ספריו, של מחבר הרומנים המפורסם בין המאה ה-20. פעמיים זכה בפרס גונקור לספרות. במלחמת העולם השנייה היה טייס בצבא צרפת החופשית, וקיבל מדליות על הצטיינות בקרב, ואחת מן המדליות הייתה מטעם לגיון הכבוד. עבד כדיפלומט בבולגריה בשוויץ, היה קונסול ראשי בארצות הברית, נציג צרפת בארגון האומות המאוחדות, כותב סצנות עבור סרטים בהוליווד, מאהב ובעל של נשים פטליות, ואב לבן בשם דייגו. למרות שהיה אביר ההצלחות, סיים את חייו בהתאבדות בשנת 1980, ותמיד היה הבן של אמא שלו, ילד נצחי שנולד וגדל בווילנה. אני אגלה סוד. מכל מה שכתבתי, הבטחה עם שחר, זהו הספר הקרוב לליבי ביותר. בספר אני רואה את עצמי, חיי ונקודות המבט שלי על החיים. רומן גרי, סופר שנולד בווילנה וגדל בצרפת. J'ai écrit ce livre pour deux raisons. D'abord pour me débarrasser de moi-même, pour en finir avec ce personnage un peu encombrant que je traînais derrière moi, et surtout pour m'exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 15-20 ans et qui semblait encore demander quelque chose qui ne paraissait pas encore apaisé. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant, c'est fait. J'ai lu Romain Gary quand j'avais à peu près 13-14 ans. Et c'est grâce à Romain Gary que je suis rentré dans la littérature. Je me souviens, nous avions un professeur de français et qui était un personnage particulier qui nous faisait ses cours en nous lisant du Romain Gary. Et donc ces cours, c'était seul, au tableau, avec son livre dans la main, et il commençait à lire des passages entiers de la promesse de l'aube. Et quand je dis il lisait, c'était une page, ça prenait à peu près 20 bonnes minutes de lecture. Il y mettait toute sa passion, toute son envie. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Romain Gary. Jeigu pagal knygas, tai turbūt nieko originalaus nepasakysiu, kad Aušros pažadas. Ant tiek žavesio kupina knyga, kaip Maskvos literatūrologė pasakė, kad yra knygų įvairių, gal prakilnių, bet tokio žavesio daugiau nėra 20 amžiuje. Žavesys. Ta prasme, kad ir žmogus, kai pradėjau domėtis, jį bandyti suprasti, atrakinti jo visą kūrybą, žmogus nepametęs, išskyrus liūdniausią periodą poros metų, optimizmo, vilties, šviesos. Per savo kūrybą nešė viltį, autoironija, humoras, šviesa, vaizduoti. Tai tas turbūt labiausiai ir žavi. O jeigu konkrečiai, aišku, saviausia, bent mums jau Vilniečiam, ta Vilniaus, ne tik Vilniaus, bet vaikystės, jaunystės knyga, Aušros pažadai. Si La promesse de l'aube était une sorte d'achèvement où il raconte effectivement la manière qu'il a eu de remplir les promesses qu'il avait faites à sa mère, on peut se dire, à ce moment-là, ça y est, il avait vécu. Et c'est ainsi que finit d'ailleurs que commence même la promesse de l'aube, c'est fini. Ça veut dire que là, il a achevé quelque chose. Mais il a achevé quelque chose, mais quand paraît la promesse de l'aube en 1960, il n'a que 46 ans. Et c'est là qu'après, il commence d'autres choses complètement différentes. עלילת הרומן האוטוביוגרפי, הבטחה עם שחר, מתרחשת בחצר הרחוב שהיום נקרא רחוב בסנביצ'וס, וקודם היה ידוע בשם ולקה פוהולנקה. פה, בבירת ליטא העכשווית, שהייתה קודם בקצה האימפריה הצארית הרוסית, מתחילים החיים המסתוריים, העטופים באגדות, מלאי רגשות וקשיים. Apie Romaną Gary galima pasakyti, jis yra skaitomiausias pasaulyje prancūzų rašytojas. Bet kas apie jį ką žino? Apie jį labai daug yra gandų, kadangi vienas iš įspūdingiausių jo kūrinių yra Aušros pažadas, visi maždaug jį suvokia kaip autobiografiją. Bet tai yra autobiografinio pobūdžio, bet ne 100% autobiografija. Tačiau žmonės įsimena personažų vardus ir vadina Romano Gary motiną Nina Borisovskaja, kadangi ji buvo Mina Ovčinskaja. Ir daug yra tokių neva
metaforiškų sutapimų, bet faktinių nesutapimų. לפני יותר מ10 שנים ראתה אור מהדורה של הספר הבטחה עם שחר בליטאית. בקרב קבוצת אנשים נלהבים עלתה השאלה: האם יכול להיות שרומן גארי נולד בווילנה ולא במוסקבה או בסנט פטרבורג, כפי שצוין במסמכיו כמקום הולדתו, וכפי שזה מופיע בביוגרפיה שלו? Vous êtes d'origine russe, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai été naturalisé. Oui. Vous avez vécu à Moscou jusqu'à l'âge de 7 ans. Je voudrais que vous me disiez quand votre mère, pour la première fois, vous a parlé de la France. Elle m'a parlé pour la première fois de la France lorsque nous étions dans les wagons à Bestiaux, quelque part dans les plaines enneigées entre la Russie et la Pologne. Elle me parlait de la France comme on raconte des contes de fées. Gerokai prieš 10 metų buvo mano kolegos ir jis atėjo vieną kartą ir pasakė: žinai, yra toks garsusis prancūzų rašytojas Romainas Gari. Ir dėl jo kilmės čia labai daug yra visokiausių gandų, bet man atrodo, kad vis dėlto jis turėtų būti kilęs iš Vilniaus. Ir taip prasidėjo ta paieška. Pradėjom žiūrėti mūsų archyvo dokumentus. Agranovskis kai ką surado centrinėme archyve ir įrodėm vis dėlto, kad Romainas Gari iš tikrųjų yra Lietuvos kilmės žydas, kitaip šnekant Litvakas. Čia yra įrašas, kad 1914 metais, gegužės 8 dieną, čia pagal seną stilių, tai čia, sakykime, pagal dabartinį šiuometinį kalendorių, tai čia reikėtų pridėti 12 arba 13 dienų skirtumas. Gimė Roman, tėvas Trokskiai, второй гильдии купец. Tai tėvas jo Leiba Faiviševič Davidov. Tai reiškia, kad Leiba Romano tėvas ir mama nurodyta kaip Mina, tėvavardis Joselio duktė Joselivna. Suradus šitą aktų įrašą, aš tada pradėjau žiūrėti adresų knygą, kuri vadinasi Visa Vilna ir kuri buvo išleista 14 metais. Ir šitoj adresų knygoje aš suradau įrašą apie tai, kad Kacavas Leiba Faivišo sūnus tuo metu gyveno Vilniuje, Sirotskaja gatvė 6A, dabartinis adresas Subačiaus 8. tuo metu gimdavo vaikai dažniausiai namuose. הסופר אף פעם לא הכחיש את מוצאו היהודי ואף פעם לא הבליט זאת. כך זה התאים יותר לדמות שניסה לשחק בחיים. הנה, ברומן האוטוביוגרפי כלב לבן הוא כותב: כן, אמי הייתה יהודייה. את הדילמה הזאת קשה לפתור, כי אבות אבותיי מצד אבי היו בעלי דם טטרי והשתתפו בפוגרומים. אבותיי היהודים היו קורבנות הפוגרומים. יש לי בעיה. במסיבת עיתונאים בישראל, שהוקלטה לרדיו, עיתונאי יהודי מכובד שאל אותי בפני יושבי העולם המלא: אדון גרי, האם אתה נימול? בפעם הראשונה בחיי, העיתונאות התעניינה באיבר המין שלי, ועוד בשידור ישיר. לא היה לי אומץ לענות בשלילה, כי לא רציתי להתנתק מאמי ולירוק על קברה. מסמך מהארכיון הווילנאי מעיד על מוצאו כליטבקי, למרות שהוא מעולם לא הכיר בכך ישירות. Žydų gimimo metrikų knygose prie berniukų yra 2 datos. Viena data yra gimimo, antra data yra apipjaustymo data. Tai Romanas Gari gimė gegužės 8 pagal seną stilių, apipjaustymas buvo padarytas gegužės 15 dieną. Tarp kitko, čia yra nurodytas ir pagal žydišką kalendorių, kada tas buvo padaryta. Paprastai tai darydavo 7 dienų, jeigu vaikas buvo sveikas, nesilpnas ir panašiai. Jeigu vaikas buvo silpnas, tai darydavo vėliau. Tai be tų apeigų čia nekaip neapseisi, ypač tam laikmetį, tas tikrai buvo daroma be jokių kalbų. Netgi yra nurodytas asmens, kuris vadinosi Mohel, kuris atliko tą apipjaustymą vardas. Tai buvo Icik Bukatme. בתוך אותם הארכיונים, בספרי רישום הנישואין, נמצאו רישומים על נישואי הורי הסופר. בעבר חשבו שאם הסופר, נינה בוריסובסקיה, הביאה לווילנה את בנה בן ה3 שנולד ברוסיה, והתגוררה כאן בדרכה לצרפת. מסמכי הארכיון חשפו את האמת. שניהם, הורי הסופר הרשמיים, הינם מווילנה.
ב-28 לאוגוסט 1912, לייבה בן פייבוש דוד, סוחר מן הגילדה השנייה, לא נשוי, תושב העיר וילנה בן 29, התחתן עם מינה ברגשטיין בת יוסל, גרושה, תושבת העיר ורשה, שם הנעורים אופצ'ינסקיה, היא בת 33. מעניין לציין שצעיר שטרם מלאו לו 30, בין סוחרי הגילדה מדרקאי, מתחתן עם אישה גרושה ועקרת בית, המבוגרת ממנו ב4 שנים. אבל על החידות הללו נדבר בהמשך. הסופר רומן קצב נולד ב-8 במאי 1914 ברחוב סובצ'וס 8, לפי המספור הנהוג כיום, בדירת סבו וסבתו. אלה היו ימי מלחמת העולם הראשונה. אמו, מינה אופצ'ינסקיה, רשומה בבית חמותו רק משנת 1915, וגם זאת לתקופה קצרה מאוד. עד אותו זמן הייתה רשומה באחוזת ורקי, למרות שנולדה וגדלה בשוונציוניס. על מה זה מעיד? על הרס המלחמה, יחסי משפחה גרועים, חוסר אמון, קשה לקבוע. בהרבה ביוגרפיות של הסופר כתוב שאביו של רומן, לייבה קצב, ב-1915 היה מגויס לצבא הצארי הרוסי, ואימו מינה, יחד עם רומן באותה שנה, נסעו לשוונציוניס להוריה. עליהם ידוע להם מעט מאוד. אביה, יוסל אופצ'ינסקי, אמה גיטל קוורסקיה, במשפחתם גדלו 6 ילדים. Turėdami daug vaikų, stengiasi visom išgalim jiems suteikti kažkokį išsilavinimą. Pati Mina Ovčinska ir jos sesuo ir broliai lankė gimnazijas ir buvo labai gerai išauklėti žmonės ir apsiskaitę. Minos brolis Baruchas buvo advokatas Varšuvai ir labai sėkmingai vertėsi ten. חוקרת יצירותיו של הסופר אומרת ששוונצ'וניס נחרטה בזיכרון הילדות שלו. על מקום זה הוא כותב באחת הווריאציות של חינוך אירופאי, אבל לא מזכיר שסבו וסבתו האמיתיים, הורי אמו, גרו בעיירה הקטנה הזאת שהייתה מקום מושבם של יהודים רבים. Jie būtent apsistojo pačiame miesto centre, vykdė tam tikrą amatinę veiklą, tai būtent buvo ir kailių fabrikėlis, iš pradžių dirbtuvės, paskui jau plėtėsi fabrikėlis, atsirado perdirbimo kailių, atsirado arklininko tokia kaip ir profesija, atsirado ir profesijos tokios kaip didžioji prekyba. Na ir kaip čia yra sakoma, prekybininkai pagrindiniai buvo žydai. כמעט חצי מתושבי שוונצ'וניס היו יהודים. הם גרו בצפיפות רבה סביב כיכר השוק. סבו של רומן, יוסף אופצ'ינסקי, היה סוחר חיטה. מספרים עליו שהיה איש גבוה ויפה, שמת משחפת ב-1941 לפני המלחמה. סבתו נרצחה על ידי הפשיסטים. בבית הקברות היהודי הישן ניתן למצוא את קברי משפחת אופצ'ינסקי. קרובי הסופר מצד האם נרצחו על ידי אנשי אס-אס בימי מלחמת העולם השנייה. העולם היהודי הישן הושמד לחלוטין. הסופר הכיר את העובדות הללו, אבל משוונצ'וניס נותרו בזיכרונו גם דברים מאירים. Jie gyveno Švenčionyse, tas miestelis jam irgi buvo labai brangus ir net būdamas jau tokio brandaus amžiaus ir būdamas garsus diplomatas, turėdamas keletą namų ir Prancūzijoje gražų butą ir pietų Prancūzijoje savo vilą. Jis vienam savo draugui, kuris įsigijo sklypą, patarė, tu užsodink jį saulėgrąžom, nes puikiausias vaizdas, aš atsimenu Švenčionyse saulėgrąžų lauką. Beaucoup de ces livres sont des livres de type autobiographique, c'est-à-dire qu'il utilise le jeu. C'est-à-dire que l'auteur, le narrateur et celui à qui arrive l'histoire, c'est la même personne. C'est Romain Gary. Et bien quand je lis pas l'histoire d'un quelconque personnage d'un jeu, mais ce jeu devient universel. C'est-à-dire que aujourd'hui dans la littérature, notamment française, il y a beaucoup de gens qui se regardent de nombril, comme on dit en français, et qui écrivent sur eux, le jeu, voilà. Mais on s'en fout, ça reste sur eux-mêmes. Romain Gary il écrit avec jeu, mais ça ouvre des horizons extraordinaires, ça ouvre l'universalité, et tout le monde se reconnaît dans le jeu. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se reconnaître. Et c'est pour ça que Romain Gary, quand on le lit, on pleure, on rigole. ועכשיו זה הזמן לחזור לסודות של וילנה.
רוב הביוגרפים של הסופר מדגישים שהוא ואימו, מינה, נסעו לרוסיה ב-1915, שם, כפי שמציין הסופר עצמו, היא הופכת לשחקנית, אמנם מדרגה שנייה. Neradome taip pat jokių žinių apie Minos Avčinskojos veiklą teatruose. Jokiam teatre, jokiam sąraše nefigūruoja jos pavardė. יתרה מזאת, מחקר שעשתה המומחית של הארכיון הממשלתי המרכזי, העלה הרבה שאלות על הנדודים המאולצים ברוסיה של רומן ואימו. Rasta nemažai dokumentų, kuriuose yra daug žinių apie rašytojo motiną, Miną Kacev. Vienas iš jų yra Rusijos valdžios išduotas pasas, su kuriuo, kaip manoma, Mina Kacev vyko į Rusiją. Pasas išduotas Vilniuje 1913 metais sausio 7 dieną. 1915 m. rugsėjo mėnesį išvyko į Rusiją. Ji gyveno Rusijoje iki 1919 metų. Pase yra 10 punktas, kuriame pagal pasų statuto 10 ir 11 straipsnį buvo įrašomi vaikai, netekėjusios dukros iki 21 metų, taip pat kiti globotiniai. Pas Miną pase tokių įrašų nėra. Pagal pase esančius įrašus galima tvirtinti, kad Romanas nevyko su motina į Rusiją. ניתן להגיע לשתי מסקנות. או שרומן לא נסע לרוסיה, ובתקופה זו שהה בשוונצ'וניס, במשפחה של סבא וסבתא, יכול להיות שבשל הגעגועים נולדו סיפוריו על הערבות, הקוזקים ועל נדודי התיאטרון להופעות, דרך הערבות המושלגות אשר בהם מעט מאוד עובדות והרבה דמיון. או שהיה רשום במסמכיו של אביו לייבה קצב, אבל לפי נתוני הביוגרפיה הרשמית, אביו היה מגויס ואין לקחת ילדים למלחמה. Protokole dėl Leibos Kacevo gyvenamosios vietos nustatymo yra žinių, kad 1915-1918 metais Leiba Kacevas su savo tėvu Faivušu buvo išvykę į Rusiją. Jie grįžo iš Rusijos į Vilnių 1918 metais, Leiba išvyko į Vokietiją, grįžo į Vilnių 1921 metais. המסמכים מאשרים שב-1918 לייבה קצב הביא לווילנה פרוות ומוצרי פרווה שעלו 200,000 זלוטי. זה היה סכום עתק באותם ימים, ושכר בהם בחברה שהשתייכה למשפחה. כיום זה ברחוב ווקצ'ו. אז זה היה דויטשה גס 31. נראה שהפרוות לא היו שלל מלחמה שהביא מהחזית. Namas buvo ne jų, jis priklausė bankininkui Bunimovičiui, o kailių salonas nebuvo pelningas, tačiau ten buvo telefonas ir ten galima buvo paskambinti numeriu 1306. קשה להגיד באם רומן קצב התקשר לאביו בטלפון, אשר היה נדיר מאוד בימים ההם בווילנה, אבל בטוח שלייבה לקח את הילד לבית הכנסת שהיה חבר בו. Romanas Gary rašė savo romaną Europietiškas auklėjimas Pietų Afrikoje, eskadrilės Lotaringija bazėje. Jis jį rašė susikūprinęs prie savo guolio pertraukose tarp dviejų skrydžių. Jis labai skubėjo, kadangi galėjo ir nebesugrįžti iš to skrydžio. Ir visas citatas tų šeštadienio pamaldų jis rašė atmintinai. Vadinasi, tas įstrigo jo sąmonėj labai seniai ir patikslinau su tekstu. Čia Šabo sutikimo psalmė. Visiškai nėra jokių klaidų. vadinasi, jis ją žinojo atmintinai. באותה יצירה הגיבור ינק מפרט את חזרתו הביתה ברחובות זבלניה ובולשיה פוהולנקה. היום אלה הם רחובות פילימו ובסנביצ'וס. כלומר, העיר שנולד בה נחרטה בזיכרון הסופר, ומעבר לזאת, אחרי המלחמה האומללה, הם מתחילים להתגורר בווילנה ופותחים סלון לכובעים אופנתיים. Štai didžiosios Pohuliankos gatvės 16 namo knygoj randam įrašą apie Miną Kacevą ir Romaną Kacevą. Mina Kaceva buvo ištekėjusi namų šeimininkė, Vilnių atvyko iš Varšuvos
ir užsiregistravo 1921 m. rugsėjo 21 d. Kartu įrašytas jos sūnus Romanas Kacevas. Skiltyje tėvų vardai nurodyta, kad Minos sūnus 7 metų, 21 metais. בארכיון הממשלתי, במחלקה המשטרתית, יש תיק שהוכן על ידי המשטרה, שבו רשום שהיא ידעה רוסית, פולנית, יידיש, גרמנית וצרפתית. בשלוש מן השפות לפחות, מלבד גרמנית וצרפתית, דיברו בחצרות וילנה, שבהן רומן הקטן אהב, חלם, מתבגר, נלחם והרגיש שיד הגורל שולחת לו את מתנתה הגדולה ביותר, אהבת אם ללא גבולות. Vunderkindo kultas, virpėjimas ties savo vaikų, kartais vieninteliu, kad iš jo išaugs kažkas, kas apstulbins pasaulį, buvo labai būdingas žydų viduriniosios klasės šeimoms. Tokia pat buvo Bako motina, kuri faktiškai jį suformavo kaip tapytoja, ir Gary, kuriam absoliučiai fantasmagoriška, šiais laikais aš manau, kad galbūt nuo šito, reiškia, rekomenduotų psichiatrą tokiais atvejais, reiškia, motinai, įsikalė jinai, kad jis bus Prancūzijos ambasadorius čia, kuomet jis buvo Vilniaus vaikigalis, basas lakstantis po kiemus ir po sandėliukus, čia visus Basanavičiaus gatvėje, kad jis bus Prancūzijos ambasadorius ir didis prancūzų rašytojas, kokiais jis ir tapo. Jis buvo Los Andžele Prancūzijos konsulas, Holivudo filmų scenaristas ir prancūzų rašytojas 2-kart Goncourt premijos laureatas, kas yra negirdėta net prancūzų tradicijų. Reikėjo pastatyti paminklą būtent tai skrybėlaičių pardavėjai Vilniaus, nevykusiai aktoriai, kuri perteikė tokią aistrą kultūrai, taip įdiegė sugebėjimą gyventi aukštąją prancūzų kultūrą, taip stengėsi diegti Vilniuje Europos madas, jį mokė šokti valsą ir kad kaip turi žiūrėti tikras aristokratas šokdamas valsą į savo partnerį. Žodžiu, šitas visas snobizmas, kuris yra nepaprastai vaisingas, nes jis yra dinaminė jėga, stumianti aukštyn, formuojanti kitą klasę, formuojanti aspiracijas. Tai buvo jo motinos nuopelnas, jis visą gyvenimą jautėsi kaltas prieš motiną, kadangi motina jam atidavė viską ir tik dėl jo viską ir darė. Tai yra visiškai neįtikėtinas dalykas, kuomet jis gaudavo jau mirusios motinos laiškus, parašytus iš anksto, kad nuolat jį palaikytų jos laiškai. Jinai žinodama, koks jam svarbus gyvybingas ryšys tarp jų dviejų sūnaus ir motinos širdžių. Žydų motinos tokios ir buvo. Tai buvo labai talentingas žmogus, bet būdama tokia gausiai apdovanota visokiais talentais, ji visą savo energiją sudėjo į tą vaiko auklėjimą. Tai yra iš tikrųjų ne tik moters žygdarbis, motinos, bet ir žmogaus, kuris savo talentą užgesino, vardant to, kad suspindėtų, sužibėtų kitas talentas. Skatino jį į visuomeninį savęs kelimą aukštyn, siekti nepasiekiamo, kaip tuos nepasiekiamus 8-7 kamuoliukus žongliruojant. Nori 4, jau yra 5, bet nepasieksi niekada, nes jo nėra paskutinį. Tai mama į tą įvedė, tai aš nežinau, ar tai kaip menininkai tai turbūt daugiau pliusas negu kalti. Bet mama, kad ryškiai prisidėjo prie tai faktas, nes kaip ta knyga laikoma gražiausia sūnaus puokštė, literatūrinė padovanota pasaulio literatūroje mamai, be ypatingo saldumo, be nieko, bet tokia meilė eina. Tai kalbos nėra, kad mama va šiuose namuose, būtent jau augimo periodu, kai suprato, kad bus menininkas būtent čia, šiuose kiemuose, tada aš ir gimiau kaip menininkas. Iš besijuokiančių iš jų šeimos žmonių, iš fantazavimo, iš vienatvės. O aš vis tiek skaitau, kad ne tik Nica, bet ir čia svarbiausias jo gyvenime miestas. Dėl to norėjusi jį amžinti. Il y avait toutes ces promesses maternelles qu'il évoque dans La promesse de l'aube. Dans La promesse de l'aube, il l'écrit en 1960, à un moment donné où il est consul général de France aux États-Unis, à Los Angeles, donc un poste, une petite promotion encore, et il était ambassadeur, quoi. Enfin, donc c'est vraiment un poste quand même très prestigieux. C'est aussi un romancier
qui a remporté le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt, en 1956, pour un roman très épais qui s'appelle Les Racines du ciel, où le héros défend les éléphants contre les massacres et les safaris en Afrique. Donc c'est quand même quelqu'un qui a réussi une carrière. Et dans La Promesse de l'Aube, il raconte que cette carrière, en fait, cet ensemble de carrières, il les a réussi comme pour remplir un contrat qu'il avait passé avec sa mère qui lui avait dit tiens, tu seras un grand ambassadeur de France. Alors il n'est pas tout à fait ambassadeur de France, il est consul général. Tu iras tuer Hitler. Alors il n'aura pas tué directement Hitler, mais il aura combattu Hitler. Tu seras un grand écrivain français, tu seras prix Nobel. Alors il n'aura pas été prix Nobel en 1960, il ne l'aura jamais été au cours de sa vie, mais il aura quand même remporté le plus grand prix Goncourt, le plus grand prix littéraire en France. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il a accompli les promesses maternelles. על האהבה והאמונה של אמו ניתן לעמוד מתוך תיעוד פסקה מן הספר הבטחה עם שחר, שמספרת על השכנים שמאשימים את האם של הסופר שמחביאה דברים גנובים. את האנשים שהשמיצו אותה היא מחקה בקלות, אבל הבושה, הכאב והעלבון תמיד הכיסו אותה. היא בכתה במשך מספר שעות, ואחר כך, בלוקחה אותי בידה, ובאומרה שהם אינם מבינים אם יש להם עסק, הוציאה אותי לחדר מדרגות, ואז עברה מדלת לדלת, צלצלה, הקישה, וקראה לכל הדיירים לצאת לחדר המדרגות. בהחליפה איתם עלבונות, כמובן שבמובן זה אמי הייתה מוצלחת מהם, היא הצמידה אותי אליה, הראתה לכולם באצבעה עליי, ומתוך גאווה הודיעה בקול, אשר גם כיום מצלצל באוזניי. אתם, פשפשים בורגנים נתאבים, אתם עוד לא יודעים עם מי יש לכם הכבוד לדבר. בני יהיה שגריר צרפתי, אביר לגיון הכבוד. כותב דרמות נעלה, איבסן, גבריאל דה אנונסיו, היא נתקעה, חיפשה מילים אשר ירסקו אותם לחלוטין וירתה. הוא יתפור את בגדיו בלונדון. עד היום מצלצל באוזניי צחוקם הרם והעליז של הפשפשים הבורגנים. ביניהם היה אדון פקלני, שבתרגום מפולנית זה גהינום. הוא הזמין אותי לחדרו ומילא אותי בסוכריות ורחת לוקום. ובינתיים, כשזללתי ללא הפסקה את הממתקים, אמר, לעולם אין לדעת מה יהיה מחר. האדם הקטן הזה ישב לפניי וליטף את זקנו הקטן והחום מרוב טבק. ואז יום אחד הביע בקשה פתטית. כשתהיה האדם שאמא אמרה, האמהות מרגישות דברים כאלו. כך כשתכיר אנשים נעלים וחשובים, הבטח לי שתגיד להם שברחוב ג'יג'וי פורלנקה, בבית מספר 16 בווילנה, גר אדון פקלני. Ir praėjo daug metų, pirminė parada anglų karalienė, prancūzas skadrilė. Ir iš mandagumo klausė, iš kur jūs prancūzės kokio vietoje gimimo esat? Pokalbių aukštuomenės. Jis, kad nepainiot jos didenybės, įsitempęs tarp didvyrių. Iš Nicos, nes augo Nicoje ten nuo paauglystės. Ir nueina toliau. Ir staiga sako, aš prisimenu, ką aš pažadėjau žmogų. Gal pirmą kartą biškai prisimenu. Aš jam žadėjau, kad jam pasakysiu su didžiaisiais, kaip bendrausiu. Ir aš sakau, jūsų didenybė. O jūs žinokit, kad Vilniui, Velka Pohulianka, 16 name gyveno toksai Pekelnis žmogus. Vis... Ir nueina, jinai šypteli, nieko nesupranta. Jam draugai rodo, kad logiškai. Ir sako, nepaisant to, man po to visur, kur aš bebūčiau, su Degoliu, su Internacionalinės organizacijos, jisai buvo pasiuntinys aukšto kalibro labai. Visur aš savo kaip kodą, nes aš pažadėjau. Pranešdavo milijonam televizijos Amerikoje, ypač galinga auditorija, kad o Vilniui baigdavo visą pranešimą pasaulio problemą. O Vilniui gyveno toksai žmogus. פפרסט, mažas žmogus פקלני. מן הדאגה לכך שרומן יקבל את הטוב ביותר שכל זמן שהיא בחיים. אחד מיהודי וילנה המעטים ששרדו את השואה מדגיש שלא אחת שיחק במחנות קיץ ביחד עם רומן. זוהי העדות של אלכסנדר מגת לחוקרת מרים אניסימוב. הם שוחחו במחנה קיץ שהיה פעם ברחוב ז'ירגו של היום, היכן שהרופא צמח שבד, באותו זמן איש וילנאי מפורסם ונאור, דרך אגב שכנו של קצב לחצר, ארגן נופש קיץ לילדים יהודים. אלכסנדר סיפר שרומן תמיד היה לבוש בהידור, ופעם הגיע למחנה אמו האלגנטית והפגין את תשומת לב רבה לבנה, וזה נחרט בזיכרונו של אלכסנדר. האם יכול להיות
שאותה אהבה בלי גבולות לבן הזקונים הייתה משום שהיא איבדה את בנה הבכור, על כך נודע רק השנה כאשר המומחים החלו לבחון חומרים ארכיוניים בווילנה. Mina Kaceva turėjo dar vieną sūnų, kurio vardas buvo Jūzef. Pavardė buvo Brekštein. Jis buvo vyresnis už Romaną 12 metų ir mirė dar jaunystėje užsienyje. Dokumente nurodyta, kad Brekštein Jūzef atvyko į Vilnių 1922 metais kovo 13 dieną. Jūzefo Brekšteino tėvai Aaron ir Mina. Jūzef gimė 1902 metais Varšuvoje. Jis yra mokinys atvykęs iš užsienio. Vilniuje Jūzefas gyveno iki 23 metų balandžio 18 dienos. בקשתה לקבלת דרכון לחו"ל לצורך נסיעה לוויסבאדן לצורך מתן טיפול דחוף לבנה הגוסס מוכיחה על קיומו של הבן מנישואיה הראשונים. ובהמשך פנייה לקבלת דרכון פנים כדי לנסוע לגדנסק לאסוף את חפציו של בנה שנפטר. דרך אגב, אשתו הראשונה של הסופר, לסלי בלנש, וחברו מספסל הלימודים, פרנסואה בונדי, שמעו מרומן שהיה לו אח מנישואיה הראשונים של אמו, אשר גר בוורשה ושחלה ומת בגיל צעיר. יוצא מכך שהארכיון הווילנאי חשף עוד סוד אחד של גרי. לא מזמן בעיתון נמצאה מודעה שמוכיחה שברחוב ולקה פוהולנקה, בבית מספר 16, באמת היה סלון לכובעים שהיה שייך לאם הסופר. אבל ניתן לפקפק בזה, באם בדירת כל כך צפופה יכול היה להתקיים סלון לבגדים צרפתיים של אדון פאורה, אשר מתואר בחגיגיות בהבטחה עם שחר. קרוב לוודאי שאת חוויות הילדות שספג הסופר בחברתו של אביו ברחוב ווקצ'ו, העביר בעזרת דמיונו לבית אמו ברחוב בסנביצ'וס, כמו גם פשיטת הרגל הדרמטית שפקדה את המשפחה אחרי מחלתו של רומן. המחלה לא הוכחה על ידי מחקרי הבריאות שנעשו מאוחר יותר לסופר בצרפת, אבל יכול להיות שהוא תיאר את מחלתו של אחיו הבכור וקשר לכך את הנפילה הכלכלית של המשפחה, ופשיטת הרגל אכן הייתה. ב-1925 לייבה קצב ירד מנכסיו. באותו זמן ובאותה כתובת אחיו של לייבה ברוך הקים חברה, ומנהלים את החברה שני אחים קצב, אבל העסק לא מתפתח וכונסי נכסים ואנשי ההוצאה לפועל מבקרים בחברה בדחיפות. 1930 metų pradžioje į parduotuvę esančią Vokiečių gatvėje 31 atvyko teismo įvykdytojai, kurie norėjo patikrinti parduotuvėje esančias jau prieš tai aprašytas prekes. Bet kai teismo vykdytojai užėjo tą parduotuvę, vienas iš ten buvusių asmenų, pasak liudytojų, tai buvo L. Kacev, pabėgo iš tos parduotuvės ir išnešė iš ten buvusias prekes. Todėl teismo vykdytojams patikrinti šių prekių nepavyko. Leiba Kacev gyveno su savo šeima Vilniuje iki 30 metų. 30 metų viduryje jis išvyko į Varšuvą, kadangi turėjo daug skolų ir viena iš tų priežasčių buvo tiesiog פבגימאס נו קרדיטורי. והשאלה האחרונה אשר הארכיון הווילנאי יכול לענות עליה חלקית. בביוגרפיה של רומן גרי כתוב שלייבה קצב עזב את משפחתו ב-1925. הסופר עצמו מדגיש שהאב נטש את המשפחה עוד בילדותו ואף פעם לא גר איתם. מכל האבות שהמציא ובחר הסופר, המכובד ביותר היה איוון מוז'וכין, כוכב הסרט האילם. את זאת הסופר הדגיש ורמז כשהיה כבר בוגר ומפורסם, למרות שהעובדות על כך מנוגדות, יש כאלו שמסכימים עם הדעה הזאת. Aš manau, kad Mužukinas neabejotinai buvo jo motinos meilužis. Manau, kad jo motinai buvo labai sunku vienai verstis. Ir tai buvo ne vien tik Mužukinas, aš manau, kad tai buvo ištisa eilė vyrų. Kartais vyrų su labai dosnia širdimi. Jinai buvo vieniša motina. Jai reikėjo, nežmoniškom sąlygom reikėjo išgyventi ir suteikti tą sūnui tą ateitį, kurią jis savo įsikalbėjo. Po to jinai drįso netgi su jai emigruoti į Prancūziją ir tikėdama, kad ten jai seksis ir ten iš jo kažkas išaugs. Tai buvo labai drąsi ir pasišventusi moteris, tikrai nepaprasta asmenybė. Jai primindavo jo akis kažką, jos paslaptį, tą garsiai, kur aš tikiu principą. Kažkodėl taip greitai atsiskyrė tik iki pagimdžiusių ir taip toliau, kad Mužukinas atėjęs aš tikiu asmeniškai, nes jie labai panašus. Nu kam jie be to reiktų? Prieš pat šliubą žentis,
Tai nesvarbu, bet čia tikrai nesugalvota, nes nebūtų prasmės, moterys žino tos dalykus. Net mano laikais, 50-60 metai, kinas tai buvo dar kažkas nesuvokiama. Iš ekrano žmonės nužengė, mums buvo dievai. Nes buvo pradžia. Televizijos dar nebuvo, kinas buvo bent tik. Ir aš įsivaizduoju 30-20 metais, kas tai galėjo būti. Pirmieji nebylūs filmai. Jinai jauna, nevykusi, bet jauna aktorė. Uždarbiaudo minioj, kaip ir mūsų laikais masuoti. Ir staiga vienas iš ryškiausių europinių to laiko nebylaus kino žvaigždžių, rusų Rudolf Valentino buvo laikomas, Ivan Možukin, pamato. Ir kai pamato tokią jauną, fainą damą, reto grožio, tai nuotrauką pamačiau buvo. Semitiniai tamsus bruožai, ten tie visai kitokie. Jis pats iš totorių. Tai galėjo būti Blicas love story. Laisvai. Kino herojus pamato damą, nu kaip tu jam atsispirsi. Nes jų ir panašumas, bet o po to jis lankė jį ir Vilnių čia vat kažką. Ir Nicoj lankė. Nu kam dabar, jisai, jeigu meluotų, vis tiek atsispirdo visada į realų faktą ir paskui jį pagražino. Ir aprašyta viskas, jau kažko tikėti vis tiek galima. Toj knygoje ir Aušros pažadai, kai visa gatvė buvo sustatyta, Pakardas čia atvažiavo. Sustingo judėjimą. Į Vilnių atvažiavo Pakardas su Možukinu. O jis tuo metu gastroliuodavo per tą visą Europą, tuo metu per Lenkiją, taip toliau, tai faktas yra. Tai va, tai aš tikiu, kad tai galėjo būti, nes kitaip, nu kam jam greit įsiskirti, kam greit susirašyti ir nė dienos kartu negyventi jam gimus. taip יסר פץ רש"י, כתני דיאנוס נגבה. בוקר אחד, כשחזרתי מנסיעה עם המורה שלי, ליד הכניסה לביתנו ראיתי התקהלות לא גדולה. אנשים עמדו והביטו בפליאה במכונית צהובה ענקית עם גג פתוח. ליד ההגה ישב נהג פרטי הלבוש בגדי שירות. הסנטר שלי נשמט בתימהון. העיניים שלי יצאו מחוריהן ונעצרתי כפול מול הקסם הזה. האורח ישב בקורסה, כשרגליו מתוחות לפנים, הדהים אותי עם מבטו המוזר. עיניו הבהירות הביטו בי בעיון מתחת לגבותיו, אשר היו מקושטות מעליהן כמו כנפיים. הם הזכירו לי עיניים של בעל חיים וגרמו לי לחוסר שקט. על שפתיו הנעולות היה משוך חיוך אירוני. ראיתי אותו פעמיים או שלוש בקולנוע, ומיד זיהיתיו. הוא חקר אותי זמן רב, בדם קר ובסקרנות אדישה. בקיצור, נהייתי בהלם מוחלט, והמום מהתכונה שהייתה טרם כניסתי לחדר האוכל, ולא ירדתי לסוף דעתו של האורח שהביט בי, בחיוכו המסתורי ובהדממה שהייתה באוויר והתנהגותה המוזרה של אמי. מעולם לא ראיתי כה חיוורת, מתוחה, ופניה הזכירו מסכה. נהגתי לא כשורה, כמו כלב מאולף היטב, שלא יכול לעצור באמצע תרגיל. ניגשתי לגברת שליוותה את האדם הלא מוכר, קדתי לפניה, הקשתי בעקביי, נשקתי את ידה, ואחר כך ניגשתי לאורח עצמו. ירדתי מן הפסים לחלוטין, ונשקתי גם את ידו. התנהגותי הלא תקינה הסתיימה בהצלחה. המתיחות המקפיאה ששררה בחדר האוכל התפוגגה. אמי תפסה אותי בחיבוק. הגברת היפה עם השיער החום והסמלה בצבע המשמש ניגשה גם היא וחיבקה אותי. והאורח הושיב אותי על ברכיו, ובזמן שבכיתי בהבנה של ההתנהגות הלא תקינה שלי, הציע להסיע אותי במכונית, וברגע זה דמעותיי התייבשו. הפקארד הצהובה כמו כנרית עם המשרת הלבוש בגדי שירות נשארה לשירותנו למשך שבוע. בעזרת מסמכים שנמצאו בארכיון ניתן לשחק עם התאריכים, שלא יחסו כותבי הביוגרפיה שטוענים שהמשפחה חיה ביחד עד 1925. אנו לא שוללים שום דבר, אנו פשוט מציעים סברה. רומן נולד ב-1914. לאחר שנה, לייבה קצב נוסע לרוסיה, לשם נוסעת גנמינה, עם רומן או בלעדיו, אבל בוודאות ללא לייבה, כי הוא נסע עם אביו. קצב חוזר לווילנה ב-1918 ומיד נוסע, הפעם לגרמניה, ושם מתגורר עד 1921. ב-1921, מקום מגוריו הרשום הוא ברחוב פילצוצקי, על גירדו כיום, ומ-1921 עד 1925 הוא נוסע ממקום למקום, החל מארצות הברית של אמריקה ועד למדינות שונות באירופה. כבר ב-1925, בדירה שברחוב פילצוצקי, נולדת לו בת, ולנטינה, מאישה שחיה איתו ללא נישואים, פרידה בוירסקה. לאחר שנה נולד להם עוד בן. לאמיתו של דבר, הזוג חי שנים רבות תחת נישואים אזרחיים. הם התחתנו באופן רשמי, הכירו בילדים מיד לאחר גירושיו של לייבה מאמו של רומן, מינה אובצ'ינסקיה. ב-1929, רק 10 ימים אחרי קבלת הגט. Aš suradau iš pradžių, iš antros santuokos, iš Leibos antros santuokos, 2 vaikų gimimus. Vienas vaikas buvo įrašytas
1925 metų gimimo, reiškia, metrikų knygoje, tai buvo Valentina, jau su tokiu pasaulietišku vardu, tikrai nežydišku. Antras vaikas buvo įrašytas 26 metais, tai buvo berniukas vardu Pavel. Valentinos įrašas 25 metais įrašytas buvo pagal sprendimą tik 1931 metais, kur jau buvo įrašyti abu tėvai. Ir Frida iki santuokos Bajarskaja ir Leiba Kacevas. Pavelas, jis gimsta 26 metais, tėvas įrašytas tik 30 metais į tą akto įrašą. Tada kilo klausimas, kodėl. Tada aš pradėjau kelt skyrybų knygas. Ir aš suradau, kad nors Leiba su Minovčinskaja nebegyveno, skyrybos buvo įregistruotos tik 1929 metų spalio 17 dieną. Ir po 10 dienų, spalio 27, įregistruota jo antra santuoka su Frida Bajarskaja, iš kurios gimė jau anksčiau tie du vaikai Valentina ir Pavelas, ir tada padaryti jau prierašai. גורל משפחתו השנייה של לייבה קצב הסתיים בטרגדיה. Tai yra žydų piliečių sąrašai Vilniaus geto, Šiaulių gatvės gyventojai. Tuose sąrašuose įrašyti Leiba Kacevas, tarnautojas, Frida Kacev, bei jų vaikai Valentina ir Povilas. Dokumentai šiame fonde yra 1941-1944 metų. זהו הרישום האחרון של משפחת קצב. ב-1943, כאשר חיסלו את גטו וילנה, הם נרצחו בתאי הגזים במחנה ריכוז. על הפרטים האיומים לגבי המוות נודע לרומן גרי רק בשנת 1956, וכך הוא מתאר את הסיטואציה. כשחזרתי מבוליביה, שם עבדתי בתפקיד ממונה זמני, עצרתי בפריס. שם העניקו לי את פרס גונקור על הרומן שזה עתה ראה אור, שורשי השמיים. בין המכתבים שקיבלתי לכבוד האירוע היה מכתב מפורט על מותו של אדם שהכרתי מעט מאוד. הוא מת לא בתא הגזים כפי ששמעתי. הוא מת מפחד בדרכו למקום של סבל ועינויים, 2 צעדים מהכניסה. ארוכות החזקתי את המכתב בידי, ואז יצאתי לחדר המדרגות, נשענתי על המעקה ועמדתי קפוא, לבוש בחליפה התפורה בלונדון, תחת כותרת של אישיות דיפלומטית ממונה מטעם ממשלת צרפת, עם עיטור צלב תנועת ההתנגדות, עם אות ליגיון הכבוד ופרס גונקור. שיחק לי המזל. באותו זמן עבר ממול אלבר קאמי, וכשראה את מצבי הוביל אותי למשרדו. עד אז האדם המת היה זר, ומאותו יום הפך לאבי ולתמיד. הנה כי כן, במצב דרמטי כזה, הסופר נזכר בקבלת פרס גונקור, הפרס הראשון. את הקוראים תמיד מעניין מה הביא לכך שפעם אחת ויחידה בהיסטוריה הצרפתית, אותו אדם זכה פעמיים בפרס היוקרתי. Jis buvo labai visiems pasiekiamas. Jis nieko neatstumdavo, buvo labai bičiuliškas ir lepino publiką savo romanais, rašydamas ko ne po vieną knygą per metus. Galų gale žmonės priprato, kad Romain Gary visada su jais. Aš tai eilinis jo romanas. Tas jo kūrybos gausumas trupučiuką skaitytojus atbukino. C'était un écrivain qui était un peu méprisé. Il était méprisé non pas par les gens qui le lisaient, parce que Romain Gary a toujours été un écrivain qui a eu un lectorat important. Beaucoup de gens lisaient Romain Gary, c'était un écrivain populaire. Mais il n'était malheureusement pas considéré comme un grand écrivain par ses pairs, par la critique en fait. Donc en fait Romain Gary c'était quelqu'un qui était lu, qui était acheté. Beaucoup de gens achetaient du Romain Gary, parce qu'en plus Romain Gary avait un train de vie quand même assez important, donc il gagnait bien sa vie avec l'écriture. Mais d'un autre côté, il était considéré comme voilà, un écrivain
un écrivain de gare, un écrivain pour les femmes. Quand il s'exprimait devant des journalistes, il était encore l'auteur, parce que nous ne sommes pas des êtres à compartiments. Et quand un écrivain répond à des questions de journalistes, il n'arrête pas d'être écrivain. Donc c'est très important en fait de voir que dans cette expérience qui est aussi une expérience littéraire, pour se présenter d'homme à homme, il est toujours l'écrivain. Et donc c'est vrai que plein de fois il a dit vouloir s'oublier dans les personnages, se prolonger dans les personnages, vivre d'autres vies au travers de ces personnages. Donc des personnages inspirés par lui, mais inspirants pour lui aussi. Alors, à propos de la langue natale et de la langue française qu'on retrouve dans ses œuvres, il a beaucoup souffert de certains lecteurs ou de certains critiques qui prétendaient qu'il ne connaissait pas le français et qu'il l'écrivait mal. C'est une profonde injustice. Vienas slapyvardis buvo jo žuvusio Lotaringijos eskadrilės draugo vardas, Sinibaldi. Kitas buvo žaismingas jo sugalvotas žodelis Šatan Bogat. Galų gale, kai tas požiūris į jį trupučiuką atvėso, jis nutarė tą publiką pamokyti. Jis pasirinko naują slapyvardį Emilio Ažaro vardą. Kelis romanus išleido to slapyvardžio pagrindu ir viskas buvo okei, niekas nesidomėjo to Emilio Ažaro, kol netikėtai eilinis romanas Viskas prieš akį gavo Gonkūrų premiją. Turėti 2 Gonkūrų premijas, kažkaip neišeina pagal tos premijos komiteto įstatymus. Ir čia nebuvo jokios išeities, jau sykį ištartas tas vardas, reikėjo tęsti tą žaidimą. Jis labai vargino rašytoją, bet jis negalėjo sugrįžti atgal. Galų gale teko įkalbėti savo sūnėną, antros eilės sūnėną Polį Pavlovičių apsireikšti kaip Emilis Ažaras. Tas irgi labai slėgė tą žmogų. Galų gale iš to nieko doro neišėjo, tas jam kainavo daug nervų ir daug sveikatos. Ir galbūt buvo vienas iš tų motyvų, kurie pastumėjo jį nusižudyti. לפי דעת מומחים, גם כיום יצירותיו של גריל לא מוערכות מספיק. Lemiama jo knyga, esminė jo knyga yra Aušros pažadai. Neįtikėtinai subtilus humoras, genialūs rašytojo pastebėjimai. Pavyzdžiui, jis kalba apie senų daiktų sandėliuką Vilniaus kieme, kad čia yra žmonijos upė. Jis mato, kaip daiktai nešasi, žmonės išnyksta. Daiktai nešasi dvasią, senųjų gyvenimų į ateitį. Yra jau absoliučiai genialūs pastebėjimai. Humoro jausmas, autoironija. Jis kalba apie savo iliuzijas ir savo saviapgaulės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai humoro jausmas ir tai, kai jis yra pasakęs apie humorą, įgretina su 78 metų Nobelio laureatu, praėjusio amžiaus 78 metų Aizaku Baševiu Singeriu, kuris ištisą fragmentą Nobelio kalboje jis yra paskiręs žydiškam humorui. Jis yra iki galo neįvertintas rašytojas, o jau praėjus šitiek metų po jo išėjimo, pasitraukimo iš gyvenimo, neturėti ne vienos tokios nuodugnios ne biografijos, bet kūrybos analizės, tai yra labai keista. Jis vis tiek ima ateivis ir jis tą pat irgi prašė, kodėl jis leitenanto vardo negavo, baigęs Evoro karo gamyklą Aix-en-Provence. Dėl to, kad jis ateivis iš Rytų Europos, plus antisemitizmas gana ryškus pas juos buvo prieš antrą ir po antro karo, nedeklaruojamas, elegantiškas. Bet ateivis iš neaišku kur ir kaip, tuo labiau ne prancūzas, taip toliau, atėjūna. Tai logiška, kol jisai buvo kaip pleibojus, madingas, žinomas, konsulas ypatingai. Laikraščiuose pirmuose puslapiuose būdų. Kai po to Anapilį išėjo 23 metų užmiršo. אבל נחזור לווילנה, לעיר של ההבטחות הראשונות, היכן שעומד ילד קטן. עיניו נשואות לשמיים, ראשו מורם, אשר הזכיר לאמו מישהו עד כאב, את אהבתה היחידה בחיים אשר הייתה נאמנה לה. בווילנה, בחצר פוהולנקה, רומן חווה את אהבתו הראשונה והכואבת בהיותו בן 7.
היא הייתה בת 8, שמה היה ולנטינה. הייתה ברונטית עם עיניים בהירות, הייתה לה גזרה מושלמת, לבשה שמלה לבנה והחזיקה בידה כדור. לא אוכל לתאר את ההתרגשות שאפפה אותי. זוכר דבר אחד, רגליי נחלשו והלב דפק בפראות עד שעיניי חשכו. העיניים יצאו מחוריהן, הכל מסביב בער, אבל ולנטינה אפילו לא הביטה לעברי. בכניעה מוחלטת הגשתי לה 3 תפוחים ירוקים, שזה עתה גנבתי מגנו של השכן. היא לקחה אותם ואמרה בדרך אגב, יאנק אכל בשבילי את כל אוסף הבולים שלו. הנה כך התחיל הסבל שלי. מאותו יום, לפי בקשתה של ולנטינה, אכלתי חופן ולא רק אחד של תולעי אדמה, הרבה פרפרים, קילו חרצנים של דובדבנים, עכבר, ולבסוף אני יכול להוסיף שהייתי בן 9, שזה אומר הרבה יותר צעיר מקזנובה. כבר נכללתי ברשימת המאהבים הגדולים ביותר בעולם. בעשותי את מעשה האהבה ההירואי שלא היה לו אח ורע, כאשר אכלתי את נעל הגומי של אהובתי. אני צריך להיות אסיר תודה לוולנטינה על כך שהבנתי שהאהבה והעדינות של אמא שהייתי עטוף בהם בבית לא קשורה לשום דבר שיקרה לי בעתיד, ואין שום דבר שאפשר להשיג, להרוויח ולשמור לעולמים. Kai skaičiau, tai matyti ir ieškojau tokio paveikslo, kurį galima būtų paversti skulptūrą, tą pasakojimą. Tai yra ten tokie 2 momentai, kur mama sako jam, kad jis prašydavo, sako, tu pažiūrėk į viršų. Kai jis pažiūrė, tai jis toksai gražus, kad jis ten, tu pažiūrėk. Vienas toksai buvo motyvas, ir po to apie tą Kaliošą, kuris vardan meilės valdė ten kirminus, žemę, žolę, viską nieks nepadėjo ir kai suvaldė tą Kaliošą, tai galų gale buvo pastebėtas. Tai užtat jis toks ir yra, tai šitie du momentai, kuris žiūri į viršų ir tą Kaliošiuką suvaldės. Tai man tas kažkaip tai patinka. Aš pagalvojau, kad va čia tai yra už ko užsikabinti, tai turėtų būti gražu, įdomu ir, kaip sakyti, ir galėtų žmonės to, čia būtų intriga. כך רומן מילא את ההבטחה שנתן בפולנקה, לא רק להיות סופר, גיבור, שגריר, כאן בווילנה, בעיר בדרך לצרפת, בעיר אשר לאט לאט מחזירה אליה את רומן גרי, לכבודו מציבים את הפסלים, אוהדי הכישרון שלו מתאספים במועדונים, וספריו מתורגמים ונחטפים במהירות. עכשיו את מרוצה, גברת קצב?